Ese niki cyatumye Retired General James Kabarebe yisanga ku butaka bwa Congo n'ingabo z'u Rwanda? Mu byabaye muri bihe bya vuba, isi ntizibagirwa ishusho y'abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Congo bakuramo imyenda ya gisirikare bakiruka bakajugunya intwaro bagakoramo akabo karenge. Ubu mu mitwe y'abanyapolitike n'abasirikare batavuga rumwe n'imyitwarire y'u Rwanda mu gucunga umutekano warwo nk'abo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse n'abaterankunga babo, nta kindi gihora gitembera mu mitwe yabo uretse ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Uretse iby'amateka ya kera avuga ko u Rwanda rutera ntiruterwe, ariko no mu bihe bya vuba nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akaba n'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yagiye agaragaza kenshi ko u Rwanda rutazigera rwemera na rimwe ko umuriro rusanga aho ruri, ahubwo buri gihe ngo ruzajya ruhusanga aho uturuka. Ese ibiri kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo byaba bisa n'amateka ari kwisubiramo? Mu bihe bitandukanye abategetsi bakuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bagiye bagaragara bakoresha umutungo kamere by'umwihariko amabuye y'agaciro abarizwa muri iki gihugu, bayakoresha nk'intwari bakingira, bayatangamo ibitambo kubifuza kubarinda umutekano. Ndabizi neza ko rimwe waba ubivanye kuri mugenzi wawe cyangwa se mu itangazamakuru yewe n'abandi bantu muganira, ushobora kuba warumvise inkuru y'igikorwa cy'akataraboneka kandi ntagereranywa cya gisirikare cy'ingabo z'u Rwanda zakoze mu gihe cy'intambara y'iswi ya kabiri ya Congo yo kuva mu mwaka w'1998 kugeza muri 2003. Iki gikorwa cyamenyekanye ku izina rya Operation Kitona. Iyi Operation Kitona ni igikorwa cya gisirikare cyakozwe mu buryo busa n'ubutumvikana, kuko kugeza ubu kigishwa mu mashuri ya gisirikare hose mu isi kubera ubuhanga bw'akataraboneka cyakoranywe mu buryo bwose bushoboka, ndetse n'uwayoboye igikorwa Retired General James Kabarebe, umusirikare w'ibigwi bihambaye mu isi, byatumye izina rye riguma hafi y'abandi bajenerali bibirangirire mu isi. Uyu munsi no umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe akarere ka Afurika y'Uburasirazuba. Iyi Operation Kitona y'akataraboneka rero wayumvise kenshi, wayumviseho byinshi, ariko hari ibindi kandi by'ingenzi utigeze ubwirwa n'utundi dushya utamenye igihe Retired General James Kabarebe yari ari mu mashyamba ya Congo. Mu gutegura iki kiganiro nifashishije inyandiko yitwa The Kitona Operation, Rwanda's Gamble to Capture Kinshasa and the Misreading of Nari. Iki cyanditswe na James Stechka. Uyu ni umuhanga mu bijyanye na politike n'umutekano mpuzamahanga ndetse n'amateka y'igisirikare mu isi yose. Uyu kandi yabaye muri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kigali mu Rwanda kuva mu 1997 kugeza mu 2000, byanatumye abo umwe mu bantu bafite byinshi bazi mu ntambara yiswe ya kabiri ya Congo, byanamuhaye ubushobozi bwo kwandika ku gikorwa cy'akataraboneka cya Operation Kitona. Njye nitwa Eric Rukundo, Sage Direct. Si byose amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi zo tuganiraho kuri channel. Kora subscribe ubundi tujye tubana mu biganiro byose ntawemo kugutegurira. Yari kubwo naguhaye ikaze. Mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'1997 ingabo za AFDL zari ziyobowe na Hollandese Kabila zigaruye umujyi wa Kinshasa, binashyira akadomo k'imyaka 32 ku butegetsi bw'umunyagitugu, umugabo w'igihangange kandi w'icyamamare Marshal w'umuzayirwa Mobutu Sese Seko. Izi ngabo za AFDL za Hollandese Kabila zari zihuriyemo abanyarwanda ndetse n'izindi ngabo z'ibindi bihugu birimo Burundi na Uganda. Zikigera Kinshasa nta kindi cyakurikiyeho uretse kugeza Hollandese Kabila ku mwanya wo kuba perezida wa Zaire. Zaire niryo ryari izina rya Congo icyo gihe, ndetse uyu mugabo akigera ku butegetsi mu byo yahise akora mbere y'ibindi ni uguhindurira iryo zina noneho kikitwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ubwo nabwo ako kanya yahise ahitamo James Kabarebe wari umuyobozi wa gisirikare wa AFDL wari ufite ipeti rya koloneli icyo gihe, ahita amugira umugaba mukuru w'ingabo z'igisirikare gishya cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. James Kabarebe mu byo yakoze byose kwari ugufasha Kabila Pel ngabashe kugira inzego zihamye za gisirikare, kuko niwe waremye igisirikare cya Congo, kuko nyine icyo gihe Kabila Pel ntacyo yari afite. Hollandese Kabila amaze kuba perezida no kuryoherwa n'ubutegetsi, nibwo ibihugu bitifuza umubano we n'u Rwanda byari birangajwe imbere n'Ubufaransa byaje byereka Kabila uburyo abanyarwanda bari ikibazo muri Congo, maze nawe koko abibona atyo, maze ahitamo gutera u Rwanda umugongo, ahubwo afatanya n'abandi barurwanyaga barimo n'imitwe yashakaga guhungabanya umutekano w'u Rwanda no kugaruka gusoza umugambi wa jenoside.
kwiyunga kwa Kabila n'iyi mitwe cyari ikimenyetso ndakumirwa cy'uko noneho aba bombi bashakaga gusenya u Rwanda nta kabuza. Iyo migambi yose rero bari bafite, Kabila yabonaga ko atayipanga agifite ingabo z'u Rwanda mu gihugu cye ndetse na James Kabarebe akiyoboye ingabo ze. Nibwo rero hashize igihe cy'umwaka umwe umubano mwiza wari hagati y'u Rwanda na Congo na Kabila wahise wangirika ntiwabugikomeje, ndetse ubwo Kabila n'abamufashije mu rugamba rwo kwirukana Mobutu ku butegetsi baba barashwanye. Mu byambere Laurent Désiré Kabila yahise akora ni ukwirukana ingabo z'u Rwanda zari ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ubwo nyine ahera kuri James Kabarebe wari waramuhaye serivisi z'agatangaza zo kuyobora urugamba rwamupfumbatishije ubutegetsi, aho yamukuye ku mwanya wo kuyobora ingabo maze aramwirukana. Icyo gihe nyine nk'uko byumvikana undi nawe yakoze ibishoboka byose maze ataha mu rugo. Kuri iyi nshuro u Rwanda rwese rubona ko Kabila yarugambaniye kandi rwarakoze byose ngo agere ku butegetsi. Ibyo byose yari abyirengagije, akaba yari agiye gukorana n'imitwe irurwanya mu ntambara bari bagiye kurugaba. U Rwanda rero narwo ntirwari rwiteguye kubona ibyo biba, kuko nyine ntirwari rufite impamvu n'imwe yo kubyemera. Ubwo narwo nibwo rwafashe umwanzuro ukomeye wo kumutanga rukamugabaho ibitero atari isuganya. Ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa munani mu 1998 mu mujyi wa Goma hahise haboneka ingabo z'igisirikare cya Congo FARC zari ziyobowe na Major Sylvain Mbuki, zahise zigumura kuri Kabila zigaragaza ko zitemeranya nawe mu mitegekere y'igihugu. Ako kanya izi ngabo zikigumura zikanatangaza ko zitagishaka kumwumvira. Abajyanama be ba hafi bahise bamubwira ko izo ngabo zari zigiye gufatanya n'u Rwanda na Uganda bakamutera. Kandi koko nyine ku rundi ruhande ingabo z'u Rwanda na Uganda zari zigiye kwinjira muri Congo mu guhagarika Kabila, kuko u Rwanda rwo rwari rubizi neza ko rutabikoze ngo rumutange ibibazo byari gukurikiraho byari kuba bibi cyane ku mutekano warwo. Ubwo rero rwari rugiye kwinjira muri Congo bwa kabiri mu ntambara yari igiye kwitwa iya kabiri ya Congo. Kabila ikinshasa we yumvaga ingabo z'u Rwanda na Uganda zari mu birometero 2000 uvuye aho yarari ntacyo zari kumutwara. Mu Kinyarwanda ngo ni bya bindi ngo amazi arashyuha ariko niyibagirwa iwabo wambeho. Ariko Laurent Désiré Kabila we yakoze ikinyuranyo ikibi ngibi, yibagirwa neza ko abo ngabo yatekerezaga gutyo aribo bamuzanye Kinshasa bagahindura inzozi z'impamo mu gihe ubuzima bwe bwose yari yarabayeho harota ibyo yararimo. Aba rero yatekerezaga gutyo bari bazi ibyo ngibyo kumurusha, ndetse bari bafite na tekinike nyinshi bakoresha bakamugeraho byihuse, kandi nabyo ntibyari bigiye gutinda. Nibwo rero mu gihe ingabo zari zimaze kwigumura kuri Kabila zahise zigenzura ibice binini by'uburasirazuba bwa Congo, ndetse ubwo noneho byahise biha u Rwanda na Uganda umwanya wo gutegura igitero kuri Kabila no kumwumvisha. Ubundi umutima w'ubutegetsi wa Kabila wari Kinshasa. Rero kugira ngo imigambi yose ya Kabila yari afite isenyuke burundu, nuko Kinshasa yagombaga kwigarurirwa kandi vuba. Nibwo bahise bapanga igikorwa cyihuse cyagombaga gufata umwanya muto ingabo z'u Rwanda zikajya Kinshasa. Icyo gikorwa cya gisirikare nicyo cyahawe izina rya Operation Kitona cyamamaye ku isi yose. Ubwo nibwo ingabo 800 zarimo iz'u Rwanda ku mubare munini zari ziri kumwe n'abasirikare 31 b'Abagande bari bafite inshingano zo kurashisha imbunda ziremereye, nibo bari bagiye kukijyamo. Bose hamwe bari bayobowe na James Kabarebe wari ufite ipeti rya koloneli. Icyo gihe imibare yari ihari ntabwo kwari ukongera kugenda n'amaguru nk'uko byari byaragenze mu ntambara yo kuvanaho Mobutu, ahubwo hari hagiye gukoreshwa uburyo bushya bw'indege. Nibwo rero ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa munani mu 1998 izi ngabo zari zigiye muri Operation Kitona ku muvuduko uri hejuru ya Boeing 727 ya Air Zaire yari ku kibuga cy'indege cya Goma, maze ikurwamo abagenzi ihita ikoreshwa mu koroshya akazi ko kujya Kinshasa, mu gihe Kabila we yarimo atekereza ko ibishanga, amashyamba n'inzuzi biri hagati ya Goma na Kinshasa ari byinshi bitazapfa korohera ingabo z'u Rwanda kumugeraho. Abandi bo bari bamaze gufata indege yagombaga kugurukana izo ngabo ikazijyana hafi y'umujyi wa Kinshasa ugahita unigarurirwa. Nibwo rero mu mayeri ya gisirikare yihariye izi ngabo zagurukanywe n'indege zivanwe Goma zijyanwa ku kibuga cy'indege cya Kitona cyari mu birometero nk'ibihumbi 2000 uvuye Goma. Kitona ni ikibuga cy'indege kinini cyubatswe n'Abanyamerika mu gihe cy'intambara y'ubutita, cyari giherereye mu ntara ya Basse-Congo. Aha Kitona rero hari mu birometero 550 werekeza Kinshasa. Ugiranyije n'Igoma ahari koroshya akazi ko kujya Kinshasa. Impamvu yo kujya Kitona nanone kwari uko ahangaha hari mu bice by'uburengerazuba bwa Congo hafi y'ibyambo bya Congo.
rero kubanza kwigarura aka gace kakoraga ku nyanja ya Atlantique byari ikarita ihambaye kandi yakataraboneka mu ntambara, kuko aho ku byambu niho havanwaga ibicuruzwa byinshi byabaga bizanywe n'amato bijya Kinshasa ku murwa mukuru. Ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa munani mu gice 1998 n'ubundi nibwo ingabo zari ziyobowe na James Kabarebe zari zigeze Kitona. Zishigera ku kibuga cy'indege cya Kitona, ari naryo zina rya operation ubwayo, zese zigarura ikibuga cy'indege rwose, kuko iki kibuga cyari kirinzwe n'abasirikare bahoze mu gisirikare cya Mobutu basaga n'abatariyumvamo Kabila, ndetse aba nabo ntibyatinze kuko mu minota 30 bahanganye n'ingabo z'u Rwanda baratsinzwe maze bamanika amaboko, ahubwo bahitamo kwiyunga ku ngabo z'u Rwanda. Ubu bwumvikane bwo guhita biyunga ku ngabo z'u Rwanda bworohejwe nuko James Kabarebe bari bamuzi neza, kuko yari yarabaye umugabo mukuru w'ingabo kandi bari bazi ubushobozi bwe, kuko yari yarayoboye intambara batakaje bakiri kumwe na shebuja wabo Marshal Mobutu. Ubwo rero nibwo hahise hatangira urugendo rwo kugana Kinshasa. Gusa kuri Kabila kuvuga iringara n'igifaransa byahise bitangira gukama, amagambo ashirivuga, kuko noneho ubu ngubu ingabo z'u Rwanda zari zimaze kujya mu birometero bikeya hanze y'umurwa mukuru Kinshasa. Nyirizina urugendo rwo ku Kinshasa rwatangiye tariki ya 5 y'ukwezi kwa munani mu gihe 1998 ubwo ingabo z'u Rwanda zatangizaga ibitero. Nyirizina urugendo rwo ku Kinshasa rwatangiye ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa munani igihe 1998 ubwo ingabo z'u Rwanda zatangizaga ibitero ku miji yari ku byambu ku nyanja ya Atlantique. Ubwo ni imiji ya Banana na Moanda yatandukanywaga n'ibirometero 6 gusa. Iyi mu buryo bwihuse yahise ijya mu maboko y'ingabo z'u Rwanda, ndetse byihuse izi ngabo zese zifunga amayira yavanaga ibicuruzwa ku byambu bya Atlantique ibijyana Kinshasa. Muri make Kinshasa n'ibice bindi by'isi uciye mu mazi byari bitandukanyijwe. James Kabarebe yarabizi neza ko aramutse abashije kugenzura ibyambu yari kuba ashyize leta ya Kabila mu mazi abira, kuko ubuzima Kinshasa bwari kuba ari ikibazo. Ibyo rero ingabo ze zimaze kubigeraho, kuko ubwo nyine zarimo zigenzura ikibuga cy'indege cya Kitona ndetse n'imijyi yari iri ku byambu yari maze kwigarurirwa. Nyuma yaho hakurikiyeho kwigarurira urugomero rwa Inga ruri ku ruzi rwa Congo rwatangaga amashanyarazi muri Kinshasa yose ndetse no mu bice by'uburengerazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ingabo zimaze kwigarurira ibyambu zakomeje urugendo, maze ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa munani mu gice 1998 ingabo z'u Rwanda zigaruriye undi mujyi wa Boma. Tariki ya 13 y'ukwezi kwa munani, nyuma y'iminsi 3 gusa, izi ngabo z'u Rwanda zigarurira urugomero rw'amashanyarazi rwa Inga, rwa rundi nyine zaganagaho ruri ku ruzi rwa Congo, ndetse ku munsi wakurikiyeho w'itariki ya 14 z'ukwezi kwa munani ruranazimywa Kinshasa, umuriro ntiwabukigera y'ukundi, hahinduka icuraburindi. Ako kanya byihuse Kabila yahise abona ko ibintu byahinduye isura. Mu minsi 6 yakurikiyeho ingabo z'u Rwanda ku muvuduko uri hejuru cyane zageze mu birometero 110, aho zatsindaga umusubirizo w'ingabo za leta, ari nako zigenda zigarura santimetero imwe ku yindi. Byagaragariraga buri wese ko nta kabuza aha zigeze mu marembo ya Kinshasa. Ingabo za Kabila zo zari zimaze kwereka shebuja ko nta bushobozi n'ubushake zifite byo guhangana n'ingabo z'u Rwanda, kuko abanyarwanda baragatangaza mu kurwana intambara zabo bari hejuru cyane y'abanyekongo. Kabila wari uzi neza ubushobozi ntagereranywa bw'ingabo z'u Rwanda, kuko bwari bwaramuhaye kwitwa perezida, yararimo abibona neza ko ibigiye kumubaho hari nk'ibyabaye kuri Mobutu rwose. Byanga bikunda hafi ye yarabyumvaga ko kamubayeho. Ingabo za Kabila nazo icyoroshye zakoraga mu gihe zabaga zibonye abanyarwanda ko ari uguta imbunda, zikiyambura imyenda yazo, zikiruka zigana mu mashyamba, zikaminuka, zikaburirwa irengero, kuko ikinyabupfura, ubuyobozi buhamye n'umurava w'agatangaza by'ingabo z'u Rwanda byatumaga zigumana intsinzi. Byihuse cyane ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa munani mu gihe 1998 James Kabarebe n'ingabo ze bari bageze mu birometero 30 mu burengerazuba bw'umujyi wa Kinshasa. Ahanga mu mujyi wa Kinshasa ibintu byaracitse. Kabila igitutu kiramurenga byanyabyo noneho, kuko yari arimo abyumva neza ko ingabo z'u Rwanda zari ziriho zikoze imitwe y'intoki ku ntsinzi. Icyo gihe rero nibwo yahisemo gufata indege agahunga agana mu mujyi wa Lubumbashi. Ahageze amagambo ye yo kwishongora no kwirwanaho yari yashize ivuga, noneho atangira gutabaza amahanga. Icyo gihe yagiye muri SADC, wa muryango uhuriwemo n'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika, haratakamba ngo bamutabare, ndetse nk'umuntu wese uhiriye mu nzu yapfunze imitwe aho bishoboka, maze muri lobbying y'agatangaza yemerera guha umutungo kamere wa Congo buri wese bari kumutabara.
Rero byarangiye ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa munani mu 1998 ibihugu bya Angola yayoborwaga na Jose Eduardo dos Santos, Zimbabwe ya Robert Mugabe na Namibia ya Sam Numoja bose bemeye kuza kumutabara, ariko nawe akabaha kwisanzura muri zahabu na diyama by'agatangaza bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe Kabila nawe yaragize ati kereka icyo mutazashaka ariko ni munyiza abanyarwanda. Ubwo rero ku ngabo z'u Rwanda ibintu byari bigiye guhindura isura, ikarita ikiyubika nk'uko nyine bigenda mu makarita yo ku rusimbi rwa Kasebe. Urugamba rw'akataraboneka rwari rubaziye, bari bagiye guhura n'ingabo z'imyitozo ntagereranywa y'Abanyangora ndetse n'ibikoresho by'Abanyazimbabwe. Ingabo za Zimbabwe zahise zinjira mu ntambara zirinze umujyi wa Kinshasa, maze ingabo z'u Rwanda zisakirana nabo, maze mu rundi ruhande Eduardo dos Santos nawe yohereza ingabo ze ziciye mu majyepfo y'uruzi rwa Kongo zivuye mu gace ka Kabinda ko muri Angola zituruka inyuma ingabo z'u Rwanda, maze naho ruhana inkoyoyo ku buryo zahise zigarura umujyi wa Mwanda aho ingabo z'u Rwanda zahereyeho zifata. Aha birumvikana neza ko ingabo z'u Rwanda zari zitewe imbere n'inyuma. Ahangaha James Kabarebe wari uyoboye ingabo z'u Rwanda kubera igitutu cy'ingabo za Angola zari zimuturutse inyuma, yahise ahatirizwa kugaba ibitero kuri Kinshasa ndetse nawe abikora uko, maze yinjira ku muzenguruko w'umujyi ashaka kwigarura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njiri, maze ahangana n'Abanyazimbabwe bihambaye aho impande zombi zagabanya ikibuga cy'indege, bamwe bafata igice kimwe abandi ikindi. Ariko nanone ibitero by'ingabo z'Abanyangora, Abanyazimbabwe ndetse n'ingabo za Kongo ukongeraho n'abacanshuro bahoze muri FAL byabaye byinshi ku ngabo nkeya z'u Rwanda, ku buryo mu mpera z'ukwezi kwa munani no mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9 ingabo z'u Rwanda zarwanaga intambara ku mpande zombi zitandukanye, harizo kwirwanaho ngo zidashira kandi zinashaka kujya muri Kinshasa. Mu mujyi ndani nk'uko byari bimeze kuva mbere y'uko intambara itangira, Abanyekongo bavuga Ikinyarwanda by'umwihariko Abanyamurenge barimo bicwa nabi banatemagurwa abandi batwikwa. Mu kwezi kwa munani gushira no kwa 9 gutangira, James Kabarebe yahise yibona ko gukomeza guhangana ashaka kwinjira muri Kinshasa byari gutwara ubuzima bw'abaturage benshi bari mu mujyi wa Kinshasa. Icya kabiri, umubare w'ingabo ze n'ibikoresho bye byari bicya cyane ugereranyije n'Abanyangora n'Abanyazimbabwe bari batabaye Kabila. Yabonye ko amahitamo yo gukomeza kurwana kwari ukuba hagiye kumara ingabo ze, nibwo rero yisanze asigaranye amahitamo makeya. Aha niho yahamagaye Kigali, maze umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda icyo gihe wari Vice President Paul Kagame yahise amuha inama zagombaga kumuvana muri icyo kibazo. Nk'umujenerali w'igihangange wayoboye urugamba rwo kubohoza u Rwanda akanahagarika jenoside kandi wari wihariye ku mayeri ya gisirikare, yahise abwira James Kabarebe kumenya uko yitwara muri icyo kibazo, kuko ingabo z'ibihugu byari bihanganye n'u Rwanda zashaka gufata ingabo z'u Rwanda miri, cyangwa se Abanyarwanda bakemera bakamanika amaboko ngo noneho bakamera ko batsinzwe bagacyurwa mu ndege nk'ingabo zatsinzwe. Retired General James Kabarebe agaruka kuri iki gitero yavuze ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda uyu munsi Paul Kagame yavuze ko ibyo bitashobokaga rwose, ko nta musirikare w'u Rwanda umanika amaboko, ahubwo icyari kigiye gukurikiraho ko ari ukwivana mu maboko y'umwanzi wari ugosize ingabo z'u Rwanda, kandi nawe ntiyabishaka. Umugabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda mu mayeri ye yihariye yabwiye James Kabarebe kuva mu mirwanire y'intambara yo guhangana n'umuntu murebana conventional war bagakoresha uburyo bw'imirwanire bw'udutero shuma guerrilla war, kandi birazwi neza ko kuri iyi mirwanire Abanyarwanda bari beza muri ibyo bihe, kuko nk'icyo gihe ubwacyo benshi bari muri izo ngabo bari barayikoresheje mu gihe bahaga Perezida Habyarimana n'ingabo ze isomo rya gisirikare mu rugamba rwo kubohora u Rwanda. Icya kabiri, umugabo w'ikirenga yahayemo inama James Kabarebe kwari ukureka kurwana agana Kinshasa, ahubwo akareba ikibuga cy'indege cyari hafi aho ingabo zari kubasha kwigarurira, noneho nawe akohereza indege zari guturuka i Kigali zikaza kubatwara. Amahitamo yari abiri, aya mbere kwari ukujya muri Congo Brazzaville ku kibuga cy'indege cya Point Noir, cyangwa se kujya muri Angola ku kibuga cy'indege cya Makela de Zombo. Aha rero nibwo umugabo w'ikirenga yabagiriye inama nziza yo kujya ku kibuga cy'indege cyo muri Angola cya Makela de Zombo. Mu buryo bwihuse nibwo rero James Kabarebe wari uyoboye izo ngabo yasabye abatasi be kujya gutata icyo kibuga cy'indege inzira yabagezayo. Itsinda ry'ubutasi ryagariye amakuru agaragaza byose izi ngabo zari zikeneye kugira ngo zijye Makela de Zombo. Aha Makela de Zombo hari mu majyepfo ya Angola ku birometero 360 ukurikije aho izi ngabo zari ziri. Aha nta yandi mahitamo yari ahari uretse nyine kujya aho hantu. Rero ubwo nibwo mu kwezi kwa 9 hagati James Kabarebe
yabaye ingabo ze zerekeza Makerere Zombo, maze izi ngabo zihageze zasanze iki kibuga cy'indege kirinzwe n'ingabo z'abanyangora zigera kuri 400, ariko aba bari bake imbere y'ingabo z'u Rwanda kuko ubwabyo ntibanabashije kwihagararaho, maze mu mwanya muto iki kibuga cy'indege cya Makerere Zombo gihita kigarurirwa n'ingabo z'u Rwanda. Ahangaha igitero cya mbere cyari gitsinzwe, ariko gusa hari hakiri akazi kenshi ko gukorwa ndetse n'urugendo runini rwo kugenda, kuko ubw'icyo kibuga cy'indege cyari kimaze kwigarurirwa nticyari gifite ubushobozi bwo kwakira indege nini zari kubasha gucyura abasirikare bari aho ngaho, kuko cyari gitoya kandi cyarangiritse bikomeye ku buryo kuba indege nini za rutura zari kubasha kuhagurukira byari kugorana. Ingabo z'u Rwanda rero zikimara kwigarurira aha hantu ni ukwiyemeza kurinda iki kibuga cy'indege ku kiguzi cyose byasaba kugeza ku munota wa nyuma. Icya kabiri noneho kwabaye gusana iki kibuga cy'indege ndetse no kubakaho ibindi bice byagombaga gufasha indege kuhagwa zigatwara abo basirikare. Ni nako rero byagenze, kuko ako kanya hahise hashyirwaho umurongo w'ubwirinzi washyizwe ku birometero 100 uvuye kuri icyo kibuga cy'indege cya Makerere Zombo, maze urindwa n'ingabo z'u Rwanda. Noneho izindi ngabo zasigaye nazo zahise zitangira gusana iki kibuga. Uburyo bwo kugisana nabwo bwari bwihariye ukwabwo, kuko byasabaga ko indege zivana ibikoresho byose ku kibuga cy'indege Kigali bijyanwa Makerere Zombo kugira ngo iyo mirimo nyine irangire. Iyi mirimo yatwaye ibyumweru byinshi, ku buryo ikibuga cy'indege cyasanwe kikongerwaho metero zigera ku 1400 ndetse kikanashyirwaho amatara yashoboraga kwifashishwa mu gihe cy'ijoro. Ibyo byose byarabaga, kandi ubwo ari nako ku rundi ruhande ingabo z'u Rwanda zarimo zihangana n'ingabo z'abanyangora zabaga zishaka kwisubiza ikibuga cy'indege. Ibitero by'abanyangora byari bitero bitasibaga, byahoragaho amanywa nijoro. Ibi byose byakozwe n'ingabo z'u Rwanda mu murava ntagereranywa, ku buryo n'ubu kwiyumvisha urwego zakozemo aka kazi benshi batajya babyumva. Nyuma yo gusoza aka kazi noneho mu buryo bworoshye, indege nini zahagurutse i Kigali zabonye noneho uburyo bwo kugwa kuri iki kibuga cy'indege cya Makerere Zombo, noneho zitangira gucyura abasirikare b'abanyarwanda zibazana i Kigali mu rugo. Mu nshuro zigera kuri 30 indege zaje kuri Makerere Zombo gutwara ingabo z'u Rwanda zari zihari. Ku rundi ruhande abasirikare b'abanya-Uganda bari kumwe n'ingabo z'u Rwanda bari bafite inshingano zo kurashisha ibibunda biremereye, nabo basubijwe i Kampala ari bazima, bakirwa n'urufaya rw'ibyishimo ntagereranywa. Naho izindi ngabo z'abanyekongo zafatanyije n'u Rwanda nazo zemerewe kujyana n'izindi ngabo, ariko benshi ntibabyemeye, ahubwo bahisemo kwisubirira mu miryango yabo. Abandi bahitamo kuguma muri Angola maze bagana mu gisirikare cya Unita ya Savimbi. Ingabo z'u Rwanda zari Makerere Zombo zaciwe mu rugo zose, ku buryo byageze ku mpera z'umwaka w'1998 mu minsi ya Noheli ingabo zose zaramaze kugera i Kigali. Ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda muri operasiyo Kitona byagarutswe mu buryo bwihariye mu nyandiko z'abashakashatsi ndetse n'ibitabo by'abahanga ku ntambara. Byose nta na kimwe kibuzemo, guhera ku buryo ingabo zakoresheje indege kugira ngo zigere Kitona n'uburyo zarwanya urugamba rwazo. Ariko noneho bikaba gatangaza iyo bigeze ku nkuru yo kwivana mu maboko y'ingabo zari zabagose bakajya Makerere Zombo, aho zabashije kwigarura ikibuga cy'indege, noneho zikabanza kugisana mbere y'uko indege ziza gutwara abasirikare bagatamura. Ibi byabaye ibigwi ntagereranywa by'ingabo z'u Rwanda mu isi, ku buryo operasiyo Kitona uburyo yakozwemo ari rimwe mu masomo ahambaye kandi yihariye yigwa mu isi mu mashuri ya gisirikare mu bihugu bitandukanye, kuko ni imwe mu nkuru zihariye kandi zakataraboneka mu mateka y'intambara mu isi, by'umwihariko mu ntambara zo muri Afurika. General James Kabarebe wayoboye iyi operasiyo ku ruhande rw'ingabo z'u Rwanda kugeza n'uyu munsi ni umwe mu bajenerali b'ibigwi by'agatangaza mu isi, ku buryo uretse n'abanyarwanda bamuzi n'abanyamahanga bamuzi neza cyane. Nyuma y'iki gitero bw'intambara ya kabiri ya Congo yendaga kugana ku musozo mu mwaka wa 2002, uyu General James Kabarebe wayoboye operasiyo Kitona, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yamugize umugaba mukuru w'ingabo w'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Izi ni inshingano yakoze imyaka 8 yose kugeza mu kwa kane ku 2010 ubwo yagirwaga minisitiri w'ingabo, nabwo amara indi myaka 8 kuri uwo mwanya, maze mu kwa 10 kwa 2018 hagirwa umujyanama wihariye mu bijyanye n'umutekano wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Uretse ibigwi byihariye bya General James Kabarebe byo kuyobora ingabo zari muri operasiyo Kitona, uyu mujenerali anafite imidari ishashagerana ku myenda ye nk'umusirikare w'akataraboneka wakoze akazi ke neza. Iyi midari irimo umudari wo kubohora u Rwanda ndetse n'uwo guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi. Ngayo nguko ni nuko nguko rero operasiyo Kitona yakozwe n'ingabo z'u Rwanda higasiga ibigwi by'agatangaza kandi by'akataraboneka mu mateka y'intambara mu isi yose.
ni nuko nsoje. Njye ubundi nitwa Eric Rukundo, Sage Direct. Sibyo se? Amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi nizo tuganiraho kuri channel. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu. Nawe ubutaha.